u novoj epizodi i pozdravite ljudi, pozdravite nas ponovo u novoj epizodi na našem kanalu. I danas sam spremio trupe s kojima ćemo napadati. I ova druga epizoda Clash of Clans, već trudim se da budem nešto baš aktivan, nego 3-4 klipa da budem baš aktivna. I onda ću manje biti aktivan, ali ću dalje snimati naravno. Znači napadamo se 20 Gianta, 20 Barbariana i 25 Hača. I kao što vidite ovdje sam malo nagurao goblina. Sad ovo bi mogao da imam onaj lighting. Ovo ću trošim puno eliksira. Izvinite ako se čuje TV, to je Zvijezda Mega što pratim. A bež, brej, Zvijezda vodi. Ovdje ima baš dosta luta, kao što vidite. Odbrana preka. Ljudi, stanite samo da ja utišem TV, sad ću da pozivam, pa ću raditi brzo. I ljudi, evo nas nazad, utišao sam TV. Da smarim, pošto u prošlom videu 2 vidim da mi se čuje glas. Zato moram da pričam glasnije. Ovdje bi mogu da znamo samo ono. Sad tražim da ima i puno luta golda i puno luta eliksira. I mislim da se naletao nešto dobro. Za ovo mi daju 14 trofeja. Gledajte. Oduzmem se ovo vreme. Jeste profesionalizm. Ja ću sam da bacim arčere. Da uzmem ovaj gold ili nešto ovih. Tako. I da gledamo kako bi mogli da se nešto da smo toki neki tam holitom. Kao što vidite, on je ovo 4 od 10 storage turio. I onda je oko njih bacio kolektore, mortare i te svu odbranu. Dobro, ajde. Ovo ćemo sada stavimo to da uništi. Pa ćemo uzirati. Opa, bela Zvijezda Mega, ej. Izvinite ili što ne pričam, gledam Zvijezdu Megu, kraj već. Žao mi što meni izgubila, navija sam za njih. Tako, kao vidite, slušali smo tako. I za to ću da negdje 5 trofeja, a sad ću da srušim ovo. Isto mi je sve svakako, da ću 3-4 trofeja. I dobili smo dosta još ovih čajom. I sad tražim još da ćemo sigurno uzeti 2 zvijezdice kao ovdje. Imamo još dobar loot i to ćemo da budemo dživati. Da smanjim bolje. Ovdje se već kupi loot, barbarijani, gianti, jer kidaju. Čini nam je na jednom tavan halu. Pa ne, na 8. tog halu su dobili. Ne, na 7. su dobili Darko Baraka. Oma ćemo koristiti BAM strategiju. Ka BAM. Ovdje smo uzeli još dosta para, ja sam bio sigurno da ćemo uzeti 2 zvijezdice, vidim nećemo ni jednu. Drugo ih. Uzet ćemo jednu. A možda nećemo ni jednu. Tačno ćemo izgubiti 30 trofeja. A blizu smo bili cijelu raketu. I to je to bilo. Čefel godine. Sad ništa. Ljudi, pali smo s dosta trofejima, znači očajno.
Ovo kao što vidite iz prošlog klipa još 15 sati na 10 mi je i dobijemo 10 gemsa. I 1000 ih tačno da pređemo level. Sad, čim skupim negdje 300.000 eliksira stavit ću ovo, vizarde, da mi se dižu. Nešto mi treba jako. I čim se vizardi pojede na drugi nivo, dižemo laboratoriju na 4. nivo da dobijemo giante 3. nivo. Naravno ljudi, i trenutno nisam u nekom klanu. Ako želite da napravim klan, obavezno napišite to dole u koment sekciji. I vidimo se do sljedećeg klipa koji će biti možda sutra. Zašto je, da, sutra je Uskrs, pa ćemo se imati kao neki uskrsni specijal. I to bi to bilo što se tiče epizode. Hvala što ste gledali video, vidimo se vrlo skoro i veliki poz!